Very good morning, Babu. Ena binaka Mike, ena binaka Lumina. Ano binak tamana? Bata baca ko sa bebe set may bakalilay. Set sartunga. Okay, binaka bakal. First of all, you should tell your Lubena, may shave man than a beard. Sa bata baca ko na kumire. Baka tatambuti ko. Oh, This fella, kaya baka sa tumuju ko kumi, koko sa totoo ba na 50-year-old, right? 50. Asa ka ba't na itamata kita yan rap, sa pondo chiko na minibus, bus, motka, taxi, lako chiko lay taka-taka, right? Next week go, last day go, holiday sa bole ka sa Ochi na, may keri last weekend talaga go. Holiday na ba ko gusto? Are na school holiday. Ano naman chiko sa public holiday? No, not yet. Wananabu. Sa Draki pinaka talaga na mata maingo na weekend maingo, weekend ni nagturang kaya na merama. Right bad kini. Kiko sa stuck chuko na traffic yo boso ta bakalala yo suba lebu na ngono sa lebu chuko na traffic talaga. Right bad kini. Sa lebu na lorry na. Too much plenty cars but can't do anything ko about nahi. At sa maraw chiko na singa bakarom bukan ni kuwa. Iyo. Right bad gini. May maraw men bakang at singa. Kaya ko sa bosa chiko sa lebu na motka na, sa lebu na motka ngunsala. Ko dona workmate janta be chiko muri ke na. Ko na no ko sa redo ko ulu na ko sa Dubai ra raida ke. Ita besar. Ko sa bosa ko kay. Tapos sa lenga. Karo ko boy, one big problem le. Ko na motka beka. Koko doraka sa lenga bana battery na. Koko sa kauta dona mechanic na. Gi mechanic sa bosa, it will cost you $36,000. Are my ke. Motka man nga not even 36,000. No, only one battery. Pre pam. Kono na matay na bambimbi no to na hybrid nongo na. Koko sa boli na hybrid. Koko sa bosa na no, ko sa toro na mechanic sa bosa. Boy, to change the battery, it will cost you $36,000. Michael, it's very interesting. Ko sabi kila balata kito simbere Michael. That's what the fella said. 36 ko sa to kono. Hari. Wala man ta kana moto ka sa singa 36. Araw ka mo ever ready. Na level na binim-bini hybrid sa tungo nito banua sa didiwa bago ko sabi kina Michael kita matara ni text mai kero ni text mai na BTFM me bida man na Sony battery right man gini Sony battery battery ni kani hybrid ko yaw sabi kila. What I heard, Babu, it's very expensive. Ano? One will cost you like $3,000 if you want to change new one. Sa Only one battery. One battery. Koi ko redo na moto ka era sa chiko 4 battery, 4 sensors. Only one if you want to change to a new one is $3,000. Re ba pro Michael kuni talno taga na battery lago so na tamata sa barong ucho na gonong ano motakara ni stop na motakara to heart attack tali motakara right bat gini. Ngai sange sibia na traffic jam gori. Right bat gini. Kila na time koi ko sa lago may boli na motoka. The car dealers should tell you everything about the car. Balata sona car dealers in Fiji right now korto sa bunichi ko sona kasa singi be tukuna be ko. Kere be kem ni tunang ke naman ke pesabi le boli motaka just like when you buy grocery kem do check taka babinaka. Right bad gini. Kesa le boli motaka iyo re binaka na motaka re binaka na kala dami lo mabango comfortable. Right bad gini e condition taka chiko recho sal tabat na dama mango main finger on taka na recho me taka. Sibitalia na taya sini domba na engine sini domba me recho me sa. Right bad gino. Iyo na time ko sa boli na motoka me tukuna korto na lew ni banua. You have to know the car. Ko may kilala binaka sa. Kilala ka binaka na pita na size ni engine, katodo ko may kila. Na sound ni tire, na sound ni wayway may ko kila. Michael, ko simberin driver. I tell you that fact. Na ngoya sa kalilay ko sabi driver, kila na ngona ya. O sa rede chiko motoka sabi driver chiko. Nungu tama na chiko na lori. Ko sabi, nabengo na kondo sombo bango lako na sto ko ndambe. Ko sabi driver, ko lako may na kene samba. Toswe ni baya. Oy, sabi drive chiko ko. Ko sabi drive, tumuno ko I'll teach you. Wait, kunin daw siyo. Right ba din? Nona singa kele tu ibale ko nge pa madal be mai ko be bulin driver I'll teach you. Right. Virta ke be na hose pipe na sulu. Abang ko ay ta lori sin ni start bango to ka wait you wash the car first. Ana?
Make sure you know how to wash the car. Clean the car. Oh, acha right? Ko sabat bango polish saranga na motka. Okay, right? Ta ready ko sa ready saranga. Sa susu anu t-shirt nugo kakede. Terus selo masa susu. Sa ben driver. Bango wait. Now. Gay kotemen do na pino ko gay pancha tagan na taya. Kila na bulb. Dola bango sa pancha na taya. Ko bore da bango sa bango na taya. Abango auleta. Au ben driver. Bango wawa. Change the tire first. Know how to change the Know tire. how to change the tire. Don't na kena nungu yung buno. Without taga na tire. But I know how to change the tire. I learned that day. How bully na singa ya. O singa right star. Sa set na lori sab-saba. I know how to change the tire. And now, may na key. Because I take udundru. Dola ba na bonnet. Na kailyo, na engine yun. Tsaka na ikaw. Check taga na wayway. Tell me what's inside. Benzene inside the tank or the oil inside? Because I make kila dolo bang na engine bang something oily inside. Na why sa chico. Right. Oil inside. Fuel sa chico. Where I take the fuel. Kake de koy Bolivia ba binaka may kini. Na right what kini. Sambera chiko soli na ki. Iyo simber choli chico na ki. That's why I'm catching the taxi every day. But but he teach me after that mechanic. Time ko sa kila keda na kango. Right. Then drive. This is the time I will give you the key So to no drive. tama driver chico kaisa kila no pancha na try na ngunsala. Not today I'm telling. They don't know how to change. Irasin kila. They don't even know where the spare tire is. In the car. Hindi na babo. Right, but in the Kaya maka time sa tuko naman ang abi ko, check tak man na engine oil. Kung sa singi kila be me change me check man na. Ha. Nangonong ko hybrid ko kung tolo bang sindo na engine oil. Kakede battery chico lumin mo ka. Right but kini. Chico na way. Gori to mo to na nang friend kiro sa punto chico na mor kay kila sa chico na indicator. Indicator me sa tuko na bi ko sa lele na way kaya naka ko sa show chico na. Sa la ko chico may na light sa flick chico sa lele na way ko drive chico drive kita dala. Sa pak na moto ka sa stop na. Ko sa tuko Mana motor bu, dorang kasar mana tare? Cuma datangnya camat lah. Terus saya cek kau sa bosok kau kira mana naki? Kau on bana engine kau ready na indicator. Baya, ibi sa chico na way ready na mo indicator sa bosok sa singin na way. Oh, kau na numba dorang kasar lengan na engine. Keluar nanti kau bisa salah, saya nanti kau. Before you drive a car, you must know how to change the tire. Right but Before you drive a car, you must know how to wash or clean the polish. car. Sab-saba. Right but kini. Acha ko bat ni. Simbere ko yola ko may kili. Chico na mata. Driver chico na motaka. Reda na leo binaka bango. Iya. Ana? Tangi na CD na? Iya so na tamata do reda chico na leo bango. Irun do rate time. Kila bagay warra musut. Kila warra musut yan do na style mako dito nunguna. Tombal to mo tombal mo nila warra na bagay tombal to. Na time sa drive chico sa rider na lewa, kakuha rider na lewa, ray chico na ngayon sa layo. Right chico na ngun sal na kay tong. Right what kini ha. Ngay so tabi to tala na lewa iwili. Right what kini ha. Iya. Salah ko chico sa bondo na murka. Sanga so na tamata do mandua. Nintar chico na lewa na so bunibu na liku leka. Kila mini skate baya. Iran do baka ritani. Kila ke dambe bango koko dambe bango kendo na lewa kila do ka dambe to lore to na na baya. Iran do baka ritu baya. Na ritu ya. Iya, ritani kakuha sa time sa tambe baka na lewa ko side chico na. Kuna side chico. So na tamata tabango do kila no na mamaraman do kila. Oh, iya na luben rasa. Luben nasa chico bang suasu do no so na tamat do reida chico na. Iyo. So na tamat do reida ni so na tamat do ba reida chico. Red what kini influenza. Ngondo na talano Michael. Iya. Babra balita na bata draki binaka in the night time cold na. Talo ko may nakakeda sa. Go na doon na tamata bondo na doon na minibus may na suba bus stand. Iya. Bus stand bango game bondo ko na maramang ko sina isa nga dan seat bango. Kaya ngayon maramang ko tabi bango game may dami na turang ko. Oh, sa dami ba tara marama kaya Dapat ka na marama. Sa toso bango sa passing bango na market bango na no sa tegbutang na. Ngone laylay. Tegbutang na isin pero na dola basara na
Oh, Na bisa sudongon. amen sa suto bang okay dudu. Tutu papa. Ah. Automatically nga ni sa tangi nangone na sinana sa biu na sudu na ito mo me sudu nangone. Tutu, papa. Sabi bang ko sa sudo nga bagalelay sa tang. Ah. Lakot na kay may banggo way manurod na ben tang ito nga nangon. Ah. Tangi pasi banggo na FIT. Sudo nga bagalelay Tangi. tang. Sudo bagalelay tang. Sudo bagalelay tang bakay. Ito naka pas banggo na ikato tang. Yana turang ando doon may sombo ibi. Awaman. Pas banggo na ikatulo yan sa remakoy. Ah. Buke saranga banggo kla kinda tala sa banggo. Kona turanga. Kona turanga tambi chuko na minibus. Papa. Papa. Sudu. Sudu tolo. Kinda tala tina na. Sudu tolo. Rada ya un dondo me sa su sombo na ikatulo sa fondo tungago. Hey, les, kay sarap beri daratan le tamatang go Nami bena. papa Sa kinda talo na china ni mo sa posa na tangan. Ah, boss, kinda na mo papa. Tutu papa, tutu. Tutu. Ah, tutu. Kau sabi ang tutu. Ha, sengay. Tutu, don me sa sumo ne katulo se fondo tungago sa ya de makoy. Lawan kami. Thank you very much, Babu. We'll talk to you again tomorrow. Nababuda meme na makai na singa ni Mataka. Veto ko ni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?